ayo hey sithini isixhosa isho uthini iqhedi pasiphayi bonke abagqithayo abeqisayo abangahlali kuphi esifundisweni sikabanzi sikaKristu abanayo ubani bazalwane. What is to pass by? Yini uqhitha? How to qhitha? Unganaki. Ake sizwe English ithini English? Iphe kade imnandi English. Ile yakho tata. Ayiphazamisa udala. Hayi, angiphazamisi baba. Second John chapter 2 John verse 9. Ufunda sisi awufunda yakusisi. Okay. Anyone who runs ahead and do not continue in the teaching of Christ Mana ke seswami. Kwa yona le statement fisi sinayo bazalwane. And do not continue. There is no stop. There is no break. We have to continue in the teaching of Jesus Christ. Once kwaba ne break, no stop. Sesiyaqhitha. Qedela. and anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God. Akanayo uNkulunkulu. Anyone who runs ahead and does not continue, that person who does not continue in the teaching of Christ, that person has no God. Qedela mfana wami. Uhleliyo emfundisweni kaKristu lo unaye uyise nonyana. Ukuba umuntu uza kuni engazisiyona le mfundiso. If anyone comes to you and does not bring this teaching of Jesus Christ, do not take him into your house or welcome him into your home. Anyone ongaletha ukufundisa kabani kaJesu Kristu. Mase ngene umuntu la nazo ufundisa ngokuthwasa ngizangoma. Singamukela la khama kabani. Ezofundisa ngokuvota. Uma ezofundisa ngokuvota siyamukela la ekhaya. Uma ezofundisa ngama celebrations. Ukuthi abalekile ama celebrations, birthday celebrations. Siyamukela la ekhaya. No. Lezi zinto zistrategiziwe ze-world system ngoba sithe masindiswa saphuma ezinyangeni kugqirha saphuma ezangomeni saphuma emadlozini saphuma kuphi ethixweni ethombeni idols but masuhleli phansi bazalwane through i-world system sibuyele kukho konke. Uma ukhuluma ngesosara khumbula sifunda kuthani sosara iBhayibheli lisho njalo isosara bazalwane yini ifamakhiya yini leyo uthakathi makungena udokotela lana professional doctor kungena ini bazalwane umthakathi then uma ungena amaphilisi lana sesibhedlela la ekhaya kungena ini bazalwane kungena umuthi yini drugs kungena iyeza ngeni drug and ungena poison. Isinonym yegama elithi pill. Lisho ukuthi poison. Izinto lezi soyi-analyze ngesinye isikhathi. Asibonanga bazalwane. Uma ngabe sithi happy birthday my girl. Isuke ngisho kulabo uNkulunkulu wanabala phezulu. Okuyibona okuthiwa abantu masebefundile emhlabeni ukuthi ufile emhlabeni udokotela ubani usizile ukuthi azalwe kanti belekele lo dokotela ilonkulunkuluwana ophethe ezempilo emkhathini ingakho igama lithi happy birthday. That statement sisho ukuthi the God of health must protect you and give you long life. Then ama evil spirit awenze njani?
basho lokho mawuthi happy birthday ask yourself yake asetshenziswa lo language leyo ezulwini bakhona abangcwele abombuso waNkulunkulu wabezo bethe babhili happy birthday eyakuphi lo language leyo eyasizweni nanti ikhekhe ngathi libona ikhekhe ngathi yabona linani ikhekhe bazalwane chonywa ini Stars. Ama-candles bese kuthiwa izinjanike uyakwazi ukusho ukuthini konke lokho Ucima light, cima isibane. then leli khekhe leli khandlela elisekhekheni yilo futhi uma bekufiwe elibekwa lapha emsamo likhanyiswa athi yabona then iyakhuluma lento yekhekhe nani namakhandlela uNkulunkulu wakhuluma nami ngisasebenza agriculture lento kuthiwa ukuhlangana kwama-department kuzobhekwa kuthiwa i-war room angiyiphakathi kuyona but uma sekuthiwa laphana kwakhona AIDS Day usuku lwani lwengculazi mhla ka-1 December ama-forces World AIDS Day Yeah. kwakhanyiswa ini laphana amakhandlela ngikhona ngumntwana ngumsindisi khanyiswa ini amakhandlela aqala ngoba uNkulunkulu usekhulumile but ngisafuna i-confirmation ngisafuna i-proof manje ngithi khanyiswa amakhandlela emva lokho kufanele kube namazwi ashoyo kukhulunywe something then uMngcolo vele washo nje ukuthi ke lento akusiyona imbuso kaNkulunkulu into kaSathane yabona amakhandlela amakufika ayakhanyiswa ama-birthdays khanyiswa amakhandlela uma ngabe insuku ezithile zama-celebrations yabona amakhandlela kanti yini lena nelight bazalwane haleluya nikhola bancele asingeni ke thina lapho ngathi usiyabona ke manje ukuthi through i-world system ngoba kubekwe ubukhazikhazi wasethi ukuze uthole ufuna uqala kuphi Worship. esikoleni Okay. emsebenzini angithi uthola imali bese uthola lo bukhazikhazi then ngesikhathi ngithi mina ngesikoleni ngemsebenzini sekuyini leyo Worship. isizongezisa zonke ke lezi zinto zoNkulunkulu wami yonke into ilawula lapha emkhathini bazalwane ezinye zilawulwa ngaphansi komhlaba Yeah. right isizathu umpostoli Paul asibambene nani nenyama negazi kodwa nemimoya nababusi principalities authorities rulers of this dark world this world is ruled kulama principalities nama authorities ngofunda ubani Ephesians chapter 1 Chapter 6. That is why ke lana ke izwi lithini ke anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Jesus Christ does not have God. There is no way ukuthi ungathi uNkulunkulu ophilayo kodwa ubuye uthatha ibreak ufunde izwi kaNkulunkulu ufunde ezinye yabo lezi zinto ezinye ezifundwa abazalwane zifundisa ngoNkulunkuluwana ngeke ngime phambi kwabantu ngicela uyarecord utata lapha ngeke ngime phambi kwabantu ngikhuluma izinto enjena ngikhulumile ku YouTube ngikhulume everywhere ngingenayo information ephelele ngikhuluma ngento engiyaziyo and uma ungangena ku Google uyogoogle ukuthi the origin of birthdays uzayithola origin of Valentine's uzayithola origin of Christmas uzayithola the origin of sports how they started uzayithola it is there Mawusiye eBhayibhelini ukujonga ukuthi ngobani ababe celebrate birthdays. uzothola lokho Uzokuthola. Pharaoh ngapha kwe Testament Herod ngapha kwe New Testament yabona Yeah. ngise ngangena ngisho ema-library ngaye kuma myth book yabona khona incwadi zani ze-mythology ngangayili kuyofuna ulwazi ukuthi ngifake kimi ngangiyofuna i-evidence ngoba bona babhala into yabo bakhuluma clean bachaza clean yabona odokotela i-research bazalwane ngayenza namanje khona ulwazi ade ngithola before nje namhlanje kuseni khona ulwazi ade ngithola ungene engozini emoto sisihamba nengane yakhe ingqondo kwathi i-brain i-damaged then indlela yokulapha yodokotela
ayizukusebenza. Kunodokotela ospecial uDr. Fanzile Khombola. Khona i-healing, i-system of healing kuthiwa acupuncture. Ngazi ngokenizwe yini. Yabona. Then acupuncture, horoscope, maningi ama-technology abawasebenzisayo. Bese bakhona indlela yokukhilisha umuntu afike nenalithi, akuchofe ngenalithi, indlela yokukhilisha. Bese bakhona omassage obani bani. Lo muntu ade kwikhoma kuthiwa ingqondo i-damaged, but wafika nale lo dokotela uNdudula ukuza lo Fanzile wakade medical doctor ehlonishwa umhlaba wonke, but wasindiswa. He gave up his surgery in 1979. 1980 waqala umsebenzi kaNkulunkulu, wabhala incwadi wa-expose ukuthi uma sikhuluma ama-medical doctors kwenziwani. Nginazo incwadi zakhe lapha ekhaya, ngafuna ngilokhuza. Ingisizile kakhulu lonto. Angena ema-library ngafuna iy'ncwadi ebhala ama-terminologies athile. Ngathothi i-meteorology bazalwane ubantu abangakholwa iyona efundiswayo emhlabeni wonke. Incwadi efundayo ekoleni zifundisa ngani nge-meteorology. That is why Izenzo 19 verse 19 baqoqa zonke incwadi sebekholwa inkosi uJesu. Bazenze njani incwadi? Kuthiwa lezo ncwadi ezemilingo. Imilingo lebazalwane abayenzayo. Yabona? Uze wathi lo dokotela, uthi lo dokotela etshela ekhuluma nalo specialist olapha ngenanithi achofoze kanje. Yabona uze ingqondo igcine ibuyile. Uthi your magic nickel, it did work. Isebenzile. Yabona. Asisinaki lezi zinto bazalwane because isuke sesibona nje ukhazikhazi but njengodokotela ngizohamba ngemoto engaka ngithola imali engaka. Asinaki the motive behind ifunwa. Lengane lena kuthiwa uzoba udokotela kwakuthiwa ihlakaniphile yabona. Njengoba ihlakaniphile nje uNkulunkulu enikeza yini bazalwane ingqondo khona i-field ofuneka igcine embusweni kabani kaNkulunkulu bese intshontsho sathana. Isiyofundisa izinto ngengqondo esharp eyinikezwe uNkulunkulu ukuthi idumise uNkulunkulu yokwenza izinto zikaSathane ngalena. I-maths ne-science hleze ngibatshela indodakazi yami i-firstborn eyenza i-maths ne-science ingazi ifeyile efuna ukuba udokotela. What doctor? Futhi ngangizomisa vele futhi phela wonke umzali uba proud ingane yakhe udokotela ejabona. But uNkulunkulu emambulela lento grade 11 yashiya phansi. She gave up grade 11. Yaza fail. Yabona. Ngafundisa ngathi i-maths ne-science okujubileyo kukabani bazalwane. I-research engiyenzile i-maths ne-science ngoba ngangimangala ukuthi why ipraise kangaka, why abantu abanayo bahole kakhulu. uSathane usukethi thank you because you've gone too far with me. And kufuneka abantu abanengqondo ethile. uNkulunkulu indlela adale ngabantu uSathane uyatarget ukuthi obani abantu aba-productive abazosharp bahambise agenda yakhe. This why khishwa imali engana kodokotela. Ingesendodela kuphela imisebenzi njena ine-medicine science njena pays well. So ke ingakho ke lapha ekhaya abafundi basilisile kuhulumeni bakhona ingane ethi befuneka iCube yokwenza udokotela yashiya phansi. Last month ade besilisa ngane ngengane eshiya aphansi yenza invela. Unolwazi? Angisazazi into bazenza esikoleni. Bese kuthi enye futhi yashiya yenza ini yayifuna ukuba i-pharmacist. Isiqeda unyaka wesithathu isizoqala pharmacist. So uNkulunkulu wenza umusa manje. Ngalesikhathi ingane isilunguza sithi naku bese ibamba uNkulunkulu. Waqala ngo-2011 uNosipho uNoxolo benza grade 11 benza science material. Ngoba bamba uThixo. Namhlanje bawusiza umbuso kaNkulunkulu so powerful. So powerful. Hayibo sike njalo anyone who ufundiseni kabani ukaKristu akanayo ubani lo muntu lo uNkulunkulu. Ubani oshoba zalisibi? No. Kusho John. Funda phela mu verse 10 phela. Kuba umuntu uza kuni engazisiyona le imfundiso usana ukamkela endlini yenu ingambulisi nokumbulisa. Verse 11. Kuba lo ombulisayo unobudlelane naye ngemisebenzi yakhe engendawo. Anyone who welcomes him shares in his wicked work. Wicked work. Wicked work. Nengazi into ethiwa surrogacy.
yini surrogacy? Uba uzosuka uzohamba e-clinic thizeni, kuzosuka indoda thizeni ifike imunco ispam e-clinic sifakwe efrijini, wena uhambe uyofakwa ini ispam saleyo ndoda. Yabona? Ngoba uthuna awufuni ukwenza ini ucansi kodwa uyayifuna ingane. Yabona? Bese masuyizele lo ngane bese wenze njani? Ubuze njani? Uyibuyisele kuyena. Then not for free. We are being paid. Ngoba ufuna ukukhokhelwa nje, kahle hle khona into ofuna ukwenza njani wena? Ukhazi la kufunayo. You need what? Money. Amanyala. There are specialist doctors abenza lo msebenzi. Uma wamukela umuntu kungesona isifundiso sika Jesu Kristu, okwazi ukuthi uhlanganyela naye emsebenzini yakhe njani? Udokotela usindisiwe. Uyafika emunce spam. Okay? Kusho ukuthi lo muntu umenze socansi ukuze kuphume ini? Ispam. Kodwa umenze sangendlela ofundiswe ngayo. Ayile natural kaNkulunkulu. Nawe futhi base ngizokufaka kahle hle ngikise embedeni ocansi. Ngiyokufaka izinto. Hayi kodwa ngendlela kabani? kaNkulunkulu. Egcineni usuyanjani wena? Usuyakhokhelwa. Wena uthwelele isisu leso uyisurrogate. Bese bakhona surrogacy senzo. Isesenjani lesi bazale phambi kaNkulunkulu? Sihle. Sizwe ukuthi ubani abantwana bakabani? Bakasathana bakaNkulunkulu. Bangakwenzi ukuthanda ukaba uthi sizwe. Agesi. Abangayenzi intando kaNkulunkulu ngaba kaSathane. Right? Kuthwele ngani nenhliziyo ne-heart what problem? Yabona? Izoyithatha apha inhliziyo i-transplant. Ubani umuntu onesipele senhliziyo? Then uzofuna ukuthi injani kube nomuntu obanjwayo akhishwe ini bazalwane inhliziyo izofaka kule ngane kuziphile. Then inhliziyo yomuntu is the engine. Imoto ihamba ngani bazalwane? Nge-engine. Uma i-engine ingasebenzi imoto ayihambi. Inhliziyo yomuntu i-engine yani. Kusho ukuthi ukhipha i-engine le efakwa uNkulunkulu. Uyofaka i-engine. uToyota uzofaka i-engine yakwa BMW. Yini lento sekandile? Imisebenzi ngabani yabazalwane? Mihle phambi kaNkulunkulu? No. Kuthiwane ke umuntu omukela umuntu nesifundiso engesona sikaKristu uhlangana naye emsebenzini enjani? Emibi. Kuzowenzakalani ngabantu abahlangana emsebenzini emibi? Bazodestroy, bazobhujiswa. Siyabonga. Phambi kuba sivale tata ngicela ukuveza lento yakhe yavezwa ku YouTube. But andizange babeyibonile lapha endlini most yakho. Kodwa zange nikwazi ukuyi short lento yakhona bayenza short screen. Eyayive statement savezwe ngu-Elon Musk. Elon Musk le company kuthiwa i-Neuralink yakhe. Now uthi ke ngoku babhizi ne le chip ethatha ngayo iza implantwa ebantwini ezingqondweni zabantu. Chip leyo ezawuveza i-miracles ezi-God like miracles. Nezi Jesus like miracles. Which means umuntu uzakwazi ukuphila uthi ikhona indawo ethi umuntu uzakwazi ukuphila okanye abe afumane miracle engakhange afumane medical. Yes, the way uNkulunkulu enza ngayo ukuthi angaphilisa inhliziyo okanye iproblem unayo ngaphakathi without bakusetshenziswe medicine. So uzo babhizi ibhizi la company ba producer lo babenza lo lando lo chip ezakusebenza kolo zinto iza implant ebantwini Neuralink. Thank you so much Dad. Endlela engizwa ngayo kuzobe sekufulfileka isambulo 13. Yeah. Uthi uzokwenza imangaliso
Yes. zehle kuphi Ezulwini. ezulwini bese bethi abantu akekho ofana naye Yeah. kanti baworship abani usathane Usathane. bengazi uma singenawo ama classes anjena studies anjena sizi prepare then we'll be lost. Because abantu We'll be trapped. bazasebenza uku-implant ezo zinto abantwini ngogqirha. Abantu abazoyimplanta lezo zinto ogqirha abafundiswe ukuthi umzimba womuntu usebenza kanjani, where to implant it, how to implant it. Awungitshela ukuthi ungakhipha inhliziyo inemthambo iqhaqhala nje imthambo kodwa uyisika imthambo then phinde futhi uphinde uzoyinamathelisa uyixhume koyomuntu like angazi bazina ngizothi abazalwana uqhamuka imthambo inhliziyo yomuntu nemthambo nje kunemthambo lana ikhishiwe inhliziyo kunemthambo esele uzoconnecta lemthambo lena enye inhliziyo uyiconnectelana lento bazalwane ijule kakhulu is actually is too magical, it's too satanic lonto leyo. It's not of God bazalwane akukho la uJesu enze khona kanjalo. Jesus healed every disease. Ethi ngokukholwa wakho kunjani ukusindisile. Yabo thabatha uhlala kuhamba. uJesu bebathinta kuphela abantu bengaba operate. I-operation ivela ngayo eBhayibhelini. La uNkulunkulu ekhipha khona ubambo kubani uAdam. Nakhona asebenzisanga ama-scissors lawa a-physical. God did it in his own way. Then uSathane mayesenkopi yakhe uSathane wazenza ngendlela yakhe kodwa ula uzingisa uNkulunkulu ngendaba ye-operation. It hurts bazalwane indaba ye-operation. Ujabule ukuthi ne-medical aid, yes ne-medical aid. Then now udokotela uzongenza operation ungazothi into emnandi. Indlela abantu abafakwa ngayo. Sibuya khona bazalwane. Indlela abantu abafakwa ngayo i-attractive. Uyazi uthi uhlukunyezwa, uthi uzisa ubuhlungu. Kube ngasathi into enhle uyijabulele. Because izinto emhlabeni zinconyiwe. Sithi zoma zibhlungu zizimbe kodwa abantu bayijabulele ngoba ziyasupportwa futhi ziyakhokhela abantu bayifuna imali. Ingakho ukukhuthaza ukuthi abantu abantu abangabesimama mababeleke nge-operation because it pays well. It pays well and even izibeleko zabo zikwi-high demand very mali needs Ibeletho zabo. izibeletho zabantu abangomama. Hayi asemelana dade ngiyabonga. Ineuralink sokhuluma ngayo ngelilanga. Nobani no nino bani Nina technology is there coach. Yes. Yabona. Bazalwane masifuna izinto zalelizwe. Sizolahlekelwa ubani uNkulunkulu. Nezwile zitheni umuntu othatha ulwazi olunye akanayo lo muntu bani. Simple as that. Awulimna delengcwele elizweni solibonga every time God reveals something and we are cut in our hearts, we are touched in our hearts to know this is true and we haven't done right. Senze kabi, we have sinned against God. Every time it calls for repent. Because siyaphenduka. To repent kusho ukuthi sengilitholile iqiniso and I will not continue to do that. Amen. I will not continue to do that. Ngeze ubuhlungu utata bayingixoxela bazalwane sisathandaza ukuthi uNkulunkulu wamsindise engozini umuntu akabakekho namhlanje. Imagine utata ephuma lapha ephuma khona uphambana nomfana uya lapha eyakhona umfana. Within a twinkling of an eye irobot libavulele livalile emotweni athi ofuna ukuyiqhamuka itekisi. The moment nje just a second utata ethi nje ephambana nomfana esikhathi ephambana nomfana yamshaya umfana kwase kuphelile. Angathi ngisho kahle tata ngeze uhlungu bazangathula ngaboti impilo yomuntu ayikho bazana. Lo mfana nje ubehambalana nje ephambana nalo tata ehamba lana khona lapha yakhona eyenza something but
he was approaching his doom, his end in this world. Enkathi ewela umgwaqo ethi, ewela iRobert ethi, kwase kubala ama-second, he was it was over. But wayenethemba ukuthi loshona ilanga ngenzi 1 no 2 no 3. By God's grace. Abantu ukuba utata mhlambe khona iyawa phansi wayicosha wasethi ayangiphuthuma ngoba akho lutho. Could have been he in that tragedy. But uNkulunkulu kwathi noma uSathane engathumela amadimoni ukuthi amdelay ukuze le hit yenzeke kuye. But uNkulunkulu wathi angivumi. Ngendlela axoxa ngayo ukuthi uthi nje wathi emuva wezona ayisimshaya impela. Abangasazi ukubheka phambili emuva. Lonto bazalwane, it teaches us ukuthi asinasikhathi and asiphathele ukuphila kwethu. When God says today, this is not right, this is evil, stop it. I must make a decision. I must take a decision. Yabona i-decision yokulalela uNkulunkulu is something that is foolish ever emehlweni abantu, but yona enamandla okuphila kumuntu. At first usayenza, it is so foolish. Sometimes you blame yourself about guilty. Yini le ngenzile? Kodwa when time goes on, uthi Nkosi ngiyabonga ungenzela umusa. Why faith? Isiphendula lokho nje. What is faith and why faith? Lo mhlaba bazalwane siyophepha kuphela ukuthi si understand the depth of the meaning, the depth, the deep meaning of faith. Why faith? Is understand. Ngingathembisa ngithi soqhubeka nama questions waphendule, but uthotho uMongcebo senginikeza ukuthi sekufanele uyiqedele wena. At least lokho esikufundile nje manje can change our lives. What is faith? Why faith? All what I need in this world is what bazalwane? Faith. And faith will protect me. Yonke lento ekhona emhlabeni. Ngoba I will become, I will be collected and be pleasing to God Almighty. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Jesus, blessed Savior. I surrender. Siyabonga ke bazalwane egameni lika Jesu. Sizoya kezwini likaBaba uNkulunkulu. uLuka 18 ake siubheke nje bazalwane. Ngeke ngakhuluma ngawo kade kunomama la waseStrand. Umama Salikhuba. Yeah. Izolo sikhulume ngefaith. Asonto verse 8, Luka 18 verse 8. Siyajabula ngeSixhosa. Okay. Incwadi kaLuka isahluko seshumi nesibhozo, isahlukwana sesibhozo verse 8.
ndithi kuni uyakubalungisa abakhulule kamsinya. Kodwa ke akufika unyana womntu wolufumana nake ukholo emhlabeni apha. Sithola lana inkosi uJesu ine concern. He addressa a very important matter, a very important issue. Ngithe mangimeditator ngale subject noma le lesson ezolo ngathola ukuthi ingahamba isikhathi eside uma ukhuluma ngokukholwa ukuthi ukholwa yini okungasenzela khona. La inkosi uJesu addressa ine concern ukuthi ingabe indodana yomuntu mayifika ngiyobafica laba bantu bephila ngokukholwa yini. And iyodwa into esaveziwe eBhayibhelini, okay, angathithi iyodwa kodwa ezinye zezinto evelayo eBhayibhelini ethuzisa uNkulunkulu ezigqamile ukukholwa. Lithi iBhayibheli akukho phela singiselithini vele, it is impossible to please God without faith. And inkosi uJesu lana ithi ingabe ngiyakufica yini ukukholwa. Uma ngithula ngimeditator ngalesi statement, it's like ingaba abantu kulomhlaba oyimesi ngiyobathola yini abayokwazi ukusurvive bengeyona ingxenye yale mesi kodwa ngenxa ukuthi bekholwa kodwa bebe bephila. Ingabe ngiyayifica into kanjalo. Yabona, iyasinikeza ithemba kodwa futhi iyasithusa lenkulumo ngoba iphumelo bala. Ayisho ukuthi kube kuphelile nya finish. Ayisho futhi ukuthi bayobe bekhona. Kodwa nje statement esposa i-challenge kithi ukuthi ingabe ufunde baba ngesixhosa. Isixhosa simnandi isixhosa. Ndiqala ngifunde yonke. Cha baba Okay. Kodwa ke akufika unyana womntu wolufumana nake ukholo ehlabathini apha. Umbuzo lo uyolufumana yini? Khona umbuzo oyuthi mawukhuluma ungawubuzeli ukuthi umuntu aphendule. Kodwa uzama ukuvusa something engqondweni. Yabona? Lo mbuzo ngizwa unjalo ukuthi angazathi umbuzo othi qaphelani. Yabona? Ukuthi khona into engilindele engiexpect ukuthi ngiyifice emhlabeni ehlabathini ebizwa ukuthiwa ukukholwa. Kusho ukuthi serious le ndaba yokukholwa. Yabona, serious le ndaba yokukholwa. Manje kufanele ngiyinake ukuthi bazalwana kululu ukuphila kulomhlaba. Isilake kulomhlaba ngenze isibonelo. Isilake kulomhlaba amehlo ethu kumele avaleke singaboni lutho. Kodwa i-direction ofuneke sihambe in this dark world. Funeke sihambe ngani bazalwane? Ukukholwa. Funeke siphume kuma senses ethu enyama. Because awezi ukusinikeza ama senses ethu ama answers esiwadingayo. Sizo discourageka. Kodwa mangizovala amehlo kanje enyama bese ngithi I believe. Ngizonyathela lapha abantu bathi khona, "Oh, nawe ngephose emgodini." Bathi ukukholwa mina uNkulunkulu alethe into. Bona aba expect ngabe ngiphoseke emgodini. Bathi ukukholwa kungibekela into. Ngingathi bangibone nginqamula kanjani? Yabona kanjani? Ngoba siyazi ukuthi lana kudluleki kodwa yena unjani yena udlulile. So lento yokukholwa is so serious bazalwane. Ingabe unyana womuntu uyokufumana yini ukholwa ehlabathini uma ngabe njani efika. Lisho njalo ngithi. Alright, khona into futhi evukayo ke manje ukuthi lana inkosi sinikeza isiqinisekiso sokuthi uzobuya. Uzobuya ngempela. Uma singayinaki lento ukuthi uJesu uzobuya, angeke sithathe serious indaba yani yokholwa. Ngeke sithathe serious. Sizoba negligent bazalwane. And ave kubhlungu bazalwane seliphatha iBhayibheli kanjena sishawe yinto by surprise. Kodwa iBhayibheli bese liphatha sithi siyalifunda. Ngoba phela lingumoya, kufanele lambo lo moya. And kwesinye isikhathi
omunye umuntu awumnikeza into aphantil akhombisa seriousness ukuthi uyayidinga lento. So kunezambulo izichilelo ezingeke ichileke kithi singayinikeza isikhathi noNkulunkulu. Yabona? And kunama test ofuneka siwaphase. Ubona ukuthi ngiserious ngaphela. Then ifike test akubona ubaba yabona. Kwengathi ungathi ukulahlile ungathi ukudelile yabona. Kanti uzodedela ngamabomu. Ufuna ukubona you seriousness ukuthi njani ngiyaphekelela. Yabona? Njengoba sikhuluma nje izolo bazalwane la ntambama ukuthi ngabe sisalelwe ngabe umsebenzi uphayilile manje thina uba sinesisimo sika mama uSibiya yabona sama pies masiqonda namagama phayilile ukuba sinesisimo sika mama uSibiya lezi indawo uNkulunkulu asenze khona umsebenzi ngabe kusho ukuthi uyabona bekufanele sidlule khona but ngabe kuyini manje isikweletu and ave kubhlungu sesisebenza under pressure yabona namhlanje ngikhuthaza umzalwane nje manje uthola ufakazi uyangithumelela umzalwane wethu umama kwa yabona ukuthi kade esempini nomzalwane uyeka amaphilisi wayeka yonke into hayi zamshaya yamahlaselwa ukuthi kuphuma lokho kuhlaselwa lokho kuphuma lokho kodwa izolo uNkulunkulu umqinisile ekhuluma izwi utheni angelalela yabona hayi kulungile ke so isube sinokhozela uNkulunkulu usemqinisile umzalwane ukuthi ke akaqhubeka into ethi ayifane nakho ma noma ngasayibeki kahle ukuthi ngidlalele ngadlula ngabuko kunye so indlela efana ngathi uNkulunkulu uthe usezwile ngithi yes mayithi usezwile umzali ma uzokhuleka kuyena uzocela kuyena athi ngisengizwile mntanami akasho ukuthi ke manje usuyayithola into sengiyakwenzela kodwa senginjani sengizwile so ke siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngifuna ukuthi izinto ziyambondelana phela isizulu siqinile ngesixhosa kuthiwani ziyapakishana mayipakishana izinto angithi yabona ususebenza under pressure yabona but I'm happy nje manje ukuthi hayi kuyalunga ngendlela unganama sesenyathela yes yabona asahambe Thuba baba ubheke umazalwane ubani lokozana ungithi nombani wakhulelwa ingane endleleni othatha isilo esifaka phakathi wambula inkozelo wangcwaba aqhubana wahamba yelo baba ungithi angisazi story angisakhumbula ungithi angisakhumbula ngubani kodwa istory ndiyasikhumbula sona yabona ukuthi safika thina ifit mission ishisa ukuthi uNkulunkulu khona la yabona uyabona ama teachings ayeleka kodwa kwakune revival enkulu kamoya ongcwele amandla kamoya ongcwele ayisebenza ngendlela emangasayo abantu abaningi baphenduka ngama miracles ngoba masuthola umlando angazi ukuthi yena mupho wayelusa lenkomo engazilutho cishe ubuyena wayengazilutho nje walibalele enkuzeni anayi history abangcolela abazalwana abanolwazi mangabekanga kahle ngoba uBhengu wayefundile uBhengu wayefundile wayefundile uBhengu now wayebanjelwa uThixo waba nemuvu kaNkulunkulu ebamba umuntu ongazilutho ongayanga esikoleni oyilusela inkomo so ifit mission uNkulunkulu wayeyisebenzisa kakhulu ngalezi akhathi yabona but uBhengu mawusuthola umlando wakhe udlule phi yabona izima adlule kuzona yabona they are so terrible ngathi mangizwa leso story sokuthi wabezwe wahamba nomama ngithi yabona phela umsiza ngithi so umama yakhulela endleleni uyateta endleleni ingane yakho endleleni yashona ingane khipha impahla esukesini ufaka ingane umbumbucela umkwakhe cishe ungithi phela yena ngithi wawemgqiba kuthiwa wayiqhubeka nanjalo levangeli ehamba eshumela ivangeli so ithi ayi nganami ke uyophila kuphi endleleni uma kumele sithwala ihlazo lokuthi uyafika aphi kanti lamandla nje senikhuluma ngawo ngiyamazi uyaphilisa kunesizathu sokuvumela isimo siqhubeke akusho ukuthi masikholwa kuzophela ini bazalwane izimpi kuzophela ama challenges akhona ayaqhubeka kodwa bengilana bengileli iphuzu lokuthi uzodedela izimo uNkulunkulu ngabomu isizwe sisho kahle ngabomu bazalwane ngamabomu uzodedela izimpi ufuna ukubona iseriousness yomuntu
yabona serious umuntu uthi how serious are you uzoqhubeka yini this time around akusena usathane cha yimina Jehova yabona nawe ingane yakho ufuna ukuyibona serious yabo nje emhlabeni nje makuthiwa wenza iwili emhlabeni izinto eziserious uyakhetha engane ukuthi ubani umuntu oresponsible ubani umuntu oserious ukuthi no ngizonikeza ubani ngoba ubani uzokwazi ukusho ukuthi sengifile uyokwazi ukumanage agcine ubenefit abantu abaningi ngoba inhloso yami ngale business ukuthi benefit abantu so ubani njani akekho responsible careless uyovela nje ayichithe kuhle indodana le yini poem indodana olahlelo asaphaze kuphele kanjalo bangabenefit abantu emva komsebenzi ongaka noba kunjalo ke bazalwane sifuza ubaba ngokwenze njalo ngisho umuntu engakholwa uyakwazi lokho indaba nasifuza ubaba uthi osezulwini ubaba osezulwini uyabuka naye ukuthi ubani serious kufanele akhombise ukuthi hayi into zami ngingakwazi ukuzehlisela khona ivese sesafunda lezi insuku Luka 16 nabona nekhombolo la ukuthi khona ubani yokukunikeza who can trust you with genuine true worth uma ngabe usahluleka ukuphatha lokho okuncane kwalelizwe okwalelizwe khona kodwa uyahluleka ukuthembeka ngakho ukusebenzela udumo kaNkulunkulu usakusebenzela inkanoko zakho yabona usakusebenzela ukubukwa yabona but ubani ozokuthemba ke ngalokho okwakho ngoba lokho kwakho kwaphakade yabona lokho ongesikhona okwakho uzokushiya vele kodwa uNkulunkulu ufuna ukubona seriousness siyadlula emathestini bazalwane bengikuphi vele ngisethenini indodana yomuntu mayibuya ingabe iyakufumana yini ukukholwa uJesu Kristu uzobuya uJesu bazalwane but mayibuya uzokufumana yini bazalwane ukukholwa why ukukholwa is because inkosi iyasimbulela ukuthi akukho lula la emhlabeni sikhuluma ngoJesu okade yena emhlabeni physically uyazi he knows the temptations uyazi usathana ufikile kuyena not once ezomlinga usathana walinga abantu abaseduze naye abathanda uJesu abalinga kwafika lapha ngazathi usathana uyaqeda khona behlakazeka uze washo wathi usathana ufuna ukunihlunga njengokholo then wathandaza uJesu lento esizoyenza ke bazalwane lento esiyenza manje ngo12 I've got a feeling everything is gonna be